أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب علمنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ولا تجعل علمنا هذا حجة علينا يوم لقائك يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا وآتنا الحكمة وفصل الخطاب، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. أما بعد، Waislamu watukufu, waishilizi, wangalizi, wanzani watu, kauridunga harmazi darsi za hatu haina wakati harmwe mimbari ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kao imru ya rwari ya mimbari nuhandani Mtume Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam haukaha amrishiwa nea amruma nonde ya riumba ya jeauni wa umma unu ya watowe wa harimwezi za kishirki na ukafiri, za kawanshi na maasi na ufisidifu, ya waunesenzi ya kweli ya tongeza wandu wa umbo wabe wa duniani. Hahimi harumwe mimbari inu habalghisha hasomesa habenua izo ikawo ndo ya rumwa kajafanya mbakhia na itsoka yonsi wala kati na mbandongo ya idiwaza haurifundise za kheri yaritaze ezitoza kheri za shari. Kajajoro ha enge kaja kamilisha irisala awe barua ya rumwa haukaya hatsungula ukaye aminifu hado julihana Muhammadul Amin, Muhammad aminifu as-sadiqul wa'dul al-amin. Mingun mweze sifa ya julihana nizo kabla rayeja honde mahamengo minea kamtume hototoni hahe ho shababini hahe hata jahonde mahamengo mine wamaka wakahumpara as-sadiq de wakweli de mwamba kweli, al-amin de mwaminifu. Izo pia izo sifa Mwenyezi Mungu yamlelanizo esheleye saya joherwa wotume unu vatsijo kamba mndu hamtu ya shaka amge halelwa wa kwamba kweli, halelwa msihamiadi, halelwa mndu ikao kabati mndu joshinda ya mtu yemba shaka ili la risala ila barua ijeke nrahafu isaya jokawi tekelezi. Abgabo kabla raha rejanji ya harumaye mahadithi ya hatu ya leo awe mabishelea ya leo si utendere mtosoni heze ntosa za Kiislamu za mbeboni
rimwambia ni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na ujibu ze salamu za hanyu nyimwe samwanji ya mazira yabo nano wajunji ya baada vanu no wajudunge edasinu emifumo nemezi jao rimwambie ni wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sika rijuandisa ima hadithi awe mabeshelea awe mawaidha rahare jarenga lefumvula mwando la utende rihimidie ya riumba rambe alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ze aya hizo ze aya za jumlisa ima himidio ne mashukurio ya ushukuria rihimidie ni mavumizo ya uvumiza mfaume mtukufu haku hamande mfaume ya riumba yari nikau hayati unu yarudi ya himayari lelao heze neema za hene ze rehma za hai. Hastahiki mahimidio, hastahiki shukuriwa, hastahiki ya vumiziwa, hastahiki ya tosiwa, hastahiki wandu wa mjazemi wa do mwanza haukaya yende ya tende ya fanya mahaba ya uranza haukaya ngeka jaka uranza kaja joriumba shaha ka uranza limana ya uriumba haumbu zindu ya kauzanza izindu ya ziumba pia zino akauzanza haukaya iniyatu kafshanza kajashi umba masha Allahu kana izo mungu ya kahanzangizo rizorona warizotsuona wama lam yasha lam yakun izo atukahanza kaziti inama amruhu ya amri ya hahe idha arada shay'an ikangwanzo ya umbe mbahindu ikangwanzo mbahindu yani ya iumbe ayakula lahu kun fayakun yekawumba yeto fikirishe hindu yanzo ya shiume hamba kun fayakun shindu shiundriha unazioni wo hamba amruhu ya amri ya hahe baina alkafi wan nun huumbaha henge parihana wa baina ya kafu ya dhamma na nuni ya maskuni baina alkaf ku na nuni ya maskuni kun yuharaka safi amruhu amri ya hahe huumbaha he hutungezi ndu ya jenizo do tuamba kun shindu na shikaye fayakun shikaye. Inna mathala Isa umfano waho mzalihano hamtume Isa ibnu Maryam demdu ya fumbwa na mzaza hai hawa atona mbaba abunge inna mathala Isa umfano waho mzalo hamjuha Isa umumbo wa Isa ya kawumbwa kamathili Adam utoka hamado mfano waho umumbo Adam alayhi salam. Adamu haumbwaje Isa haumbwaje. Inna mathala Isa inda Allah umfano waho mjuha Isa husuni mwe ya riumba kamathali Adam hamade namna yatumba Adam khalaqahu min turabin Adamu haumbwaha kafu haukaka bajaka mbabana mzaze wa jumzaya abuge mnyezi mgwarenge kafu harumwashe bande shansi shinu haumbu Adam khalaqahu min turabin hamuumbu ye asili kafu thumma qala lahu hambiyale kafu lilabo ya alipanga kun Adam amanzoke Adam fakana Adama harendeha Adam amanda mnamuno harangushe hitwa hata imindu ile iziungo mzonozi zandi sashehitwa shije mafuzi yakaze mihono yaje kaze fuba yakaze mba yamlinzanye mindu yamumbele sura walinu
hatoka humumba humhono wahahe jalla jalaluhu ikudra ya hahe abange abo hokaya ya riumbe akauranza kajejumba mbendu yatsoka uyanza haizo hariumbusi wanadamu batu rijeri mtsaheri mwanze haukahanza ili mndu alazimu rimwanze abange wandu wajahunu watso hanza weshe mwavumbulwa au watso tsawa mjue yani wa miyengao abongo ajiyengao endi ndukado yenge ya umba mundu ndukado yenge ya za mndu mfano jojo yenga mbaba wona mzaza hao haukawo ndo wauzaya abange abo ketu lazimu yenge ya huumba akamba wona mzaza utido wa huumba idhan inna mathala Isa mfano wao mjoha Isa hali yakaumbishiha kamathali Adama lina mnatoka humba Adam hafanyaji khalaqahu min turabin hamuumbu asili kafu shibandeshatsi shibihanyiwa varengwa nkode ya kafu ijebihanyiwa na maji yehansu abahanu atale kafulila litagayari lija lihumu lifanywa mna bulu ya namna hii hata lirendi hasalsal anilika usone kamro aliremme lika usone hama mro arema shuma baada bala Mwenyezi Mungu akaujato wele surwawa lamze Adam alayhi salam khalaqahu min turabin hamumbuha kafu thumma qala la baada buhambi yalila kafu la kaujaliumba Adam kun Adam amanzoke Adam uke mwana Adam fakana Adam harendiha Adam iziungoza hahe iziungoza hizi kamiliha hali muona ubatina roho kama nalimkatina roho abo kana ushindadise ziungo dezatende za umba ngeba kaujabavuzila roho mwanadamu yajuhe yakunde uhayati yani wa ushinda yajuhe wake nsawiyende iyo chokaukahe kun fayakun abuge msistajabu mndu yarenga kafu ya panga ziungo ya uzivuzi ya roho ika Maryama haza mwana batina mbaba ziti mstajabishe wimgo ajayilaye mzaze hakai de akavuzilwe kun fayakunu bahe insanje hombani hamzazahe batina mbaba enyi hindri de kudura ya Mungu idhan hali yatowa mwanadamu batina mbaba na mzaze de maana yarudi yajatowa mwana harumwa mzaze batina mbaba yoti domeni ya hani mtizinjie mtoka ujafanya contrary tena na kabla raye jomba Isa hato mrumshe harumwa mrumme batina mzaze jalla jalalu no Hawa mzazi Hawau ya kaujake mrumshe wa Adam Mwenyezi Mungu havenze yatumto harumwezi ungoza Adam alayhi salam ili wajoka hanza wajoke na relation ya karibu ni mrajado kutajimwa naye maana mrumme kao kana hamu ya kangonzo mrumshe ikajiyeshi kakati na mrumshe vahe mrumshe kashidu kutoshi hakakati na mrumme yani yokurwa Mwenyezi Mungu atoyumbara ngo mwandoni Adam kanojoka batina Hawa haukatolozu ngoni hahe vahe Hawa kanojoka batina Adam haukaharoho zungoni ha Adam idhan Hawa haja haru atolo harumo mrumme batina mzazi kazijajo shinda mgohoto wa mwana harumo mzazi batina mbaba yumi ujuza miraru yunde kudra ya al-Khaliq ibada mujuzo wane dasi arangu Adam uja Hawa uja Isa kejejo mkinishaba je mwana hundunyani batina mbabana na mzazi khalaqa adh-dhakara wal-untha akaujarenga ula Adam yamloze Hawa wakati lawandi sozaya wanadamu wajo duniani pia
watsingoro harma mrumme na mrumshe khalaqa adh-dhakara hatende haumbe mrumme wal untha gaka haumbe mrumshahe hazeshelezo harmwe Qur'ani hazamba ewo binadamu watsambala duniani hununulanda min turabin tola wa harma kafu yundi mana rongozu wanadamu wa haya watowa harmuzu adingo wa adamu wonsipi yangu warongozo ya ayuhan nas inyi wanadamu na mwishie biya mumba ningu mrongozoni ittaqullaha wudu wasu ya waandani namre Mungu wanadamu namre Mungu wanadamu Mungu yeje Mungu alladhi khalaqakum ya mumbani namre ya mumbani ya janani mtungani khalaqakum indi ya mumbani min nafsin wahidatin wala waharma nafsi nzima mtoka utolo bo binadamu pia toka tolo harma nafsi nzima Adam bahibo yaumbe nafsi yaumbe Adamu rahaye jaumba Hawau hatowaze roho za wanadamu pia bo zwadingo juha Adam wanadamu ritumbwa hazima ze roho engezi ungozi jezilo sonti pia rika uharmozo wadingo wa Adam Mwenyezi Mungu aparaze roho aukazi tomba wadingo juha Adamu pia remwana Adamu yafahanda na temwana Adamu ajukafa wa mwiso rika wadingo juha Adamu ze roho Mwenyezi Mungu akauri uzisa yarambe uka alastu bi rabbikum imitide mfomi wanu boroho qalu bala shahidna ziroho zikubali ukaya karitina mfometu nda shahidna ngari shuhudia kawati mdu yatu shuhudia uzima wa Mwenyezi Mungu ya tauhidi sara umbwa ziroho wandri chomba wandu wa tauhidi haukaramba shahidna ngari shuhudia yao alla ilaha illa ant kakawati mfometu ndao abgeni mana ko sonti pia ritoza la wandu ritoza la wandu tauhid khalaqtu ibadi hunafaa hadith qudsi Mwenyezi Mungu ka khalaqtu ibadi tiumbo watwana wahangu hunafaa wa tauhid nso umba wa tauhid miyo mirahafu ya tauhid فاجتالت لهم الشياطين imazetwani wajawaba bamba mazetwani wajawabambo watwana wahangu wawatoa harmwe tauhidi ya hangu wawata harma shirki wawatoa harmaye wawatoa harmwe tauhidi wawatia Naam wawatoa harmwe tauhidi wawatia harma shirki abange yabo sonsi pia riumba maislamu riumba wandu wa tauhidi ingeri kahuja duniani jijiri la uziwa haukasinde rakubali ukaya
ngarijo duniani harma madawuzu jiri lauzi wa hunu Mwenyezi Mungu aone masihami hadi hosukurasinyo mkataba sikurasinyo mkataba sine mfomi watu hosukurasinyo mkataba sine mfomi watu kakaritsi mfomi etonda wenji waja duniani watirahi washashi ndo wazingara miadi na abo baja mitume jereshelezize baja eshiyo tena shauri sharia ilazimu warishirumie kunduniani. Ekari tekeleza mahimidio ya hatu neze shukra za hatu hoso ni mfomi watu yariumba badara tsukaya si utekeleza ze swala neze salamu za hatu hauzi tekelezi za ewakairi harumweza umba Sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Zoneze wajibu mbili za ubuli ya dars hamada zinu rihimidie ya riumba rishukurie ya riumba riswalie ye nabii Mwenyezi Mungu ajojouri wafikisha rishinderelewe izo rijosomesi wabanu rishinderizelewe rishinderi njenzi ya nirizirumie hata ufiki ya hahe subhanahu wa ta'ala. Lebeshelea la leo galijo kansi hena mnainu kaya Qur'ani kansi ijabeshelea la hueshelezana wakati ya riumba yamba ukaya wadhakir na mtodo ishelezizana fa inna dhikra bahueshelezizana daima tanfa'ul mu'minina zunnu faisho wa amini emabeshelea nano amrishana zenjema na mtodo amrishana zenjema mwerudi mwe harazana zembi bekanga amrishana unjema zenjema zeneo wanadamu pia yonde salama ya hanyu duniani ikanga mharazana uzembi mtsense mwazembi mtawazembi mja mweshize njema abo yonde salama ne amani ya hanyu duniani. Yonde mane Qur'ani yamba ukaya taawanu ala albirri wattaqwa taawanu namdo saidilana ala albirri wajuma zenjema namsaidilana zenjema namamrishana zenjema namdwanza zenjema namunyamila zenjema taawanu ala albirri namsaidilana zenjema wala taawanu ala alithmi waludwan shamsido saidilana zembi kamono ananyanyi watabi hao na mwasaidie zenjema na mwadunze nzia njema watoshinda na mwasaidie limana baka farlishi wazaka harmao silamu gizo na mabeya manane ilazimu wani kwe zaka za farudhi izo zirinde hafarudho soni mwema tajiri kima tajiri kwa jatowe zaka za hao za jazani kiwe mabeya manane Mwenyezi Mungu yaye hansi abo urende hama kafiri ya matajiri yake na mtoweza kaza hanyu nimshinda umlo matajiri nane kaka mjazito owa nga mjofuduliwa hasibabu ndizo mroni kanga nina dhahabu na mwitole zaka kanga nina mali na mzitole zaka kanga nina zinyama zinji na mzitole zaka dini mbahi ruge lazima itole zaka za hayo izo zo farudhi haru ende nguzo ya raru ya hosilamu baada swala de zaka akam Mwenyezi Mungu kajariumba sawa kajatori renda mapatro sonsi pia shana bake mapatro ani bake wanduwa jodo rumo wandu bake warumao ama deze hazi pato hai patro ba hau wanduwa hazi
patro kaja joshindake na daraja inge kabata nrohazi azimarege wanrohazini wanrohalaja afanyi hazi warmwesha ntieshae yadoa nike mishahara yawe ikaw mwezi uhisa yundi shijo hindi se dunia na Mwenyezi Mungu ngedo renda mapatro sontipi haini mndo atoshinda we dunia ni joriki borono balo mapatro na wanrohazi ye dunia itoshindo ka stablo itoshindo ka makini fakeza ngerendo ka mapatro sontipi ya Qur'ani nde yazamba au kama Mwenyezi Mungu ina hikma bamba ukaya law basata Allahu rizqa liibadihi nge Mungu yatwendo ribula nafasi sontipi haina mraju haju nde patron au yake milliardaire amande matajiri sontipi hai la baghaw fil ardh hini mrato jotumbe mwana nyampaka Mwenyezi Mungu afanyo kanono na bake matajiri bake mafukara ili uhayati ushinde wendele awe ya tuni kawoi yani kawoi haje kaujai oblige yani kiwa etajiri yani ke maskini abuge tajiri de mbaba wa maskini wala ndo atujishinda limana bakauja zaka vajeze sadaka yodo kwende ni sawa afanya kursu kafanya ze kursu za hapo babaki mna hindu utsifanye ubakhili mfunye nkode utahemru tabiho mnikere kade jirani deni mrika ngo mweshuka ya ikashindunda bendu ya halo wakati walazi mdishila wana nyanyi dini ya urenda nazema shamdu katola yeche usilamu siti mabakhili haizo ze sifa hizo wanuma Europa duazira wazirumi yao hombo kana repartage zinu za tusima islamu ho partage ratike namna antede hamliwa yeche shalemba uwayuni kemana nyumba uwai bahateze mawarenda mwana nyonga zikawo sadaka ittaqun nara namra jahannama walau bishiqqi tamra bishwa mruguto wamna wai watede haini mbendujo himi likingo ulo sazambabi unike watojishinda yundi na mnedi ninu ya kaansi nduka tola ya kura na wejirani kajala Tume sallallahu alayhi wasallam akatowe haki ya jirani hamba ukaya ma amana bi kajana amini mro kajana amini Tume shali mtu mandise hadisi ma amana bi yemro huo njoka humvumbu haba kajana amini zenda kajana amini mimtume wandoamba bomtu ewu mruhiri kafude ma amana bi ani kam tumengu someso yifanya hali ka wanadamu wajo shughuliha weshiyezo ajoka Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi kajatola muhaya wambia shahafanya hali kao wajo ujusema shisho wanze weshi yonde metodology ya mtume alayhi salatu wassalam bahamba ma amana bi emronjoka humvumbu abaha kajanamini wala katina imani wala zimeni mreshe hali hiyo ya shughuli eba uondo hata nyinyi mratso jom eba uondo mtume ambo kakajanamini no sisiri amini ma amana bi kajanamini zanda kajanamini kajamini sayyidina Muhammad kajamini izo mtume yirriwa ndo mambata shabaana dimru yala ya kura yeti mru ya naaminiye mru ya lata ya kura ya rudi ya zieha awazi rabihawo wa ma amana bi man bata shabaana emru ya kura wajaruhu nejira ni wahahe ila jambihi jai'un
nejirani halala nanzaya. Watu mdu anaamini hazili, hakura, hayeha, hajiazite botaseza ola na wejirani kajala. Ma amana bi kajanamini. Mambata shabana mndu yala yakura adingore meno yezitoa zirabihao yayeheza saya wajaruhu nejirani wahahe ila jambihi jaion genanzaya. Mrutu nde jirani ya mbembabi ikango joka pamtuzi wenza vushe njeze maji tumende ambe kango joka pamtuzi ujoka utowa vushe da henjeze mba maji ujoti ne jirani mbabe ejiranati jo amba navusha hemna mtuzi uo shamtume sallallahu alayhi wasallam hakautunda ike jirani heshale vushe la humtuzi waha kujenjeza mbabe maji wa mbambabe abu kujanamini. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي العظيم ويمتو ممتكوف كتنا منو يا مسيزية هرمزي حكيزا جيراني تنها مبوكايا ما زال جبريل كجل ووسي هاي نسا جبريل ياسيا ما زال جبريل يوصيني بالجار Jibrilu kajaran soja yenusu ye jirani. Allah jirani. Allah jirani beshwaye kafiri. Allah jirani. Hei nisa ya haja ehweshele jirani. Hatta dhanantu. Mtume sallallahu alayhi wasallam ngomboka hata tidhati kaudhani. Hatta dhanantu. Hata mimi tikaudhani. Annahu yuwarithu kangu jo kaunirithi hali Jibril ya kaunusu ye jirani tikado fikiri wamru jo kaunirithi mshe haki ya jirani hakul jiwar bata mtumengu ambo kajana amini yemrika wo ye televizion ya hae ne radio ya hae ngehezole jie tabishe jirani kajana amini Eborono ya pamtuzi levushe la hele jirani yacu mbambavi yamboka jamini mtume fakezo wa he hayasa wangarambora amini no rakali jamini abunge yabo inudini ya partage tahawanu ala albirri wattaqwa na msaidi lanehe zema Bata mtumamba ukaya taswadakiye mwananyuho beshwa kalima jema utingojo mwambi tsomndongo za ndo wemona ufumbariye tsono kahone mwananyuho umre salamu ufumbariye umnike mnasurir yo sadaka hotone mwananyuho ufurahi yo sadaka kwa jambeka humsaida mbahe osilamu koti na njema warisezia bahata kafiri ujwa humndandazema shande kafiri ya turi toreya ngabo kafiri harbi kafiruri toreyo na uri tabisha wasikari msaidia she kafiri ya tojo kaya ye kafiri rakaja una maslaha ya amini si humndandazema na bonga mwono kinyume makafiri ndo waja humwarire ndoze mado waruma uo silamu Sinde raja huniriwambeteo. Fikire mana ba waribazazetiyo. Watori saidia, watona mba irumbi ya baza barindi. De komporto mambi ya hatu. Jangari wamenyawe umamala wa hao. Rijangari watinawe zozao shonga. Rijangari webiyawo. Kalitina tabiyambi ratuzi ruawa. Uja uharu mwensi ya wandu. De mana ba wambanga mjojifia. Indensi ya usaida wandu watabi hao. Bahata wodo uona wotobeza watowe misahada. Haukawo kwanza uone mru watabihe. Wodo binadamu shawotu silamu.
sisi rambo mesilamu ngaripula na wezitswa mrugutsa uwo yale yalatse no yatsibe mwananya mrungo nomba haziho hazini katsusubutu para mwana nyota abiho ya mwambia atijoja kasa amandawe sisi ndo kongarisaidila na uhezembi si ujibiwa wananya si waundwa nimbi chasi karijiwa waundane na njema yoti komportoma ya Kiislamu rambo ukana msiidila na heze njema bahisi sisi usaidila na hezembi si utimbia na ngama si karanzarone mndu ya rive si uhusudilana nizo sifa za kinafiki atema kafiri kwa jahanizo komportoma ya kinafiki juziti mwonesani hadithi kawe hadithi hiyo ila wana na mtume alaihi salatu wassalam na inizala wana na mtume izo Mwenyezi Mungu ya mwambaya rambie haina zala wana na mtume wa wahi wa Mungu bahaba la sifa nebanu mtume ya janizo Mwenyezi Mungu akawaharaza ndrongo nne uonda nsano haharaza ndrongo nne uonda nsano ka mtizi kurubie mtizi fanya au mtsikenizo baiza ndrongo hizo zonne mkomoramba nga mrengo embaviyo hauka mkomori hojinga wahahe no mavujua hatsimba gungu nonsi haina Mungu ya mharaza hizo ndizo kufanya mkomori cha yesu ampuruswa mizulma haina Mungu ya mharaza bahizo ndizo ajofanya mkomori Mungu haramisho dhalimu numkomoriye hanzo dhalimu ye hanze madhalimu Mungu haramisha wizi si hanza wizi kamndo kajahiba mruka ka alez bata mruye bwambahindu jauha habwambahindu yehona haya shayekono haya ukaya yihibe ani yejiwa na zahiba rahana yani kwazo jao ani ngarijula nao mkomoriye jibwa na zawidzi kaka jahiba ye kaka konta kahumni kambaindu jao kajajoboshe ya baba langono haya iyongi yoda honi shabala ngujobwa ndaya yibe ayo komportoma hindi komruji wana shahiba rahana wani kwasho hamaste baindongo ne ngwazi haraza mkomoringe nizo gamjodo wazahanzima yabo mwambandi izo sibuzi ekamu mjo itafsiria hazo gamjozunda no wakomori bala Mungu ya warehemu bade mru ya tawaze ndongo izo dejoka haribadi shayb majorite izo ndizo kofa inna Allah subhanahu wa ta'ala harrama mtumamba ya haramishe qila wa qala ya harazeze qila neze qala iwe kikomorisi hamba deze ari ndokado amba ariwamba arizambwa izo haramu ze ari izo kazambwa ndokado amba ari ilizondi ariwamba arizambwa ganzwe nujoka uzamba ukeshiru kabodo banu bako japaniki ariwamba iwamba bahi ari haramu baho komoriyo ndemba majiwa nao arideze ari aribanya fulana sisi aribanya fulana heza si hanza ari nabozo haramu harmusila ndokadonja ndongo zathu muhusu bahisi unja ndongo zathu ri husu ndokado zitunda bahisi zitunda ndokado kazale shishoye shendongo zathu muhusu bahisi doju sema shishoja weba wamba namwambie kaze rugezo karetsi nizo si wakomori ze ari harrama Allahu qila wa qala
zikila ariwamba waqala ariwamba ze ari haramu nomkomori hanza ari bateto jokansa adutunga eto jokansi bano tungundrabo haba hasandrabo ngohono haba hasandrabo no yatso kaji zomfanyila plaisir ambindrabo mkomora kaka jamba ndrabo yekasiwo yode ya haramishwa handa ndize ari na mnote miongoni mweza haramishiwa idhaatul mal, mpotezo mali, hanzie zitoza haki, usafihi mali, au kama linu neema, shaitun insi nikma, zemali, inu neema, nganzo zirumilwa, hanzi ya mngwajo karabu. Haina mali ujo hihunda, siba hiwitume halali, uridi wirumie hali mwajoka wanza ukaiwe ya Mungu. Shaku najua hii safi, hamando wandoa heda na mila, wandoa heda na mila, mba no. Ngarijo safi hize mali za hatu. Atanhana, ingo jori haraze, an na'budu ma kana ya'budu abauna ngojori haraze riti abudiyo izo wababatu wakawabudiyo izo razunda banu au an naf'ala awuri haraze riti fanye fi amwalina ma nashau riti fanye ze mali zato hali ranzawo innaka la antal halimur rashid badi wena akili boshwaibu yone kaumu Shuaib anwa komoriwo hamba badi wena akili bofundi ango riziyo ritifanyeze mali zatu izo ranzao mtambezo za hagi izo za Mungu nubanu kwe banu baka uharamishwe yade na mila kabatimba abanu ba ugaspiye mali ba usafihi mali amande yade na mila zila haram shawa komori wazihalalish komori uhalalishe zungu ya haramish wahalalisha ze ari warili wahalalisha ze mali za kisafi haini mwana wajo humparisa na watu mkazi za mgala waje warengeze mali zila wazile wampweyenza de wamtwe avese ya dange jona avese na attack izi twazizimba malene hata ngotweshepwa wandwa heda na milo atorende hamapuziyo katingo klate haukawa romzo mziro haukawa mbwa watifanye usafihi wa mali na malene shihi na jana wa haraji wamba bismillahi warensi bahimgwa harash za upoteza mali hanzieto za haki neada na mila wopoteza mali zinji hanzi yezito za haki malizi liwa woki riba abuge abu na mdota hadhari buandwa yada na mila bamtora Mwenyezi Mungu nkode zemali zote za hanyu bahimje mdozi rendezo nyinyi mwanzao idhaatul mal haramu sila kuna ujorenga mali wende wafanyo sirafi de wafanye ada de wazite tarabuni de wazite kumbini de wazisafihi haramu shawa komoramba no halali kam komoriye uhaweza Mungu komoriye tore ya Mungu abugeni mndo yenda yafanye ada ya rumi ye mali laki safihi haramu soni mwa Mungu ngena madhambi haram yode yabili idhaatul mal busimma liya vumbulo harumando la dema haribas mrumme ujo kambizo ana mrumshehe sharia yamnike mahari no nganzike mbebi tututene mahari nganzu imaharike mbebi tututene
tumambe ndola ya baraka de yarumilwa mahari mbabitutu nongo shiyo ze mahari bwesemba bitutu yo 5,000 yo 6,000 yo 7,000 chandu gwa hawo 10,000 gwa hawo 15,000 gwa hawo 20,000 yo mahari na rimde me 20,000 ba ujoka ujata hekaratasi sibure bweze ndola zitona baraka ngamwanona mtume yamba zike mahari nchashi dembabe mrumajo shindato owe emrumshia keraliniyo de yambo mahari shati juzo na tumo wababangu watumao heze mahari haizo haharamisha upoteza mali usafi mali iyararu وحرم كثرة السؤال haramu kumruchodozi sa masuala menji ya tsona mradi duwadi ngojene masuala ya upaswashe hitsa nandera mzisumise suala rimzinga manye haina suala lijo huja mdo kajashinda unde jawabu ilo si suala kanzo suala li uzisiwa mdo ashinde yonde jawabu hauka suala jawabu baheka husa suala mndukatsu shindo hunda jawabu habu wa mzingamanya ilo si suala kalambwa suala lambwa suala la nyunyi au mruzi sandogo ya sahedo zenza maana shati ndogo za komplike wandu na utahandu harumami harbati mruzi sa suala ya tahendogo zenza maana mruzi sandogo mratu zijua ya ufundisi wa ya ziju anzo komoriwa jwe maana ya ulola kamru mmengo nzo alole ya ulolaji hali Mungu yamba na mtume mru msheo zisi imru ulolwaje kamru mmengo do alole mru msheo do alolo izo pia kwa tuziju mru mmengo nzo alole no katuziju mru msheo nzo alolo katuziju abo yo accident umrenda nonai akamfanyolo kumtuziju ndo latido karingo jolala ni mzadi mzee wana mwangamize ndo la isho sharia izolwa mrume respecte mrumshe respecte mrume kawaza ya walele wo waili yotide shikomori kamraza mwana ulawa wa mjomba hai inge watsorensi mjomba hai ya jami simrumsha kodo ambe ya lusana la rio anza shwanga wa hai parona mjomba ya jaya uzala mwana dafono bugombesi yengu ambo ya lusana la rio rede kozalwa mwana odosi utambe wa mjomba hai baminga mine mwana mshwahangu utona makumkumu ya mafadhalu wansanade mwalazima ke duniani wakomori mraze mwanaye mlatse juka umlelando awa mjomba hai mjomba tide ajibiwa ya mzai oye lazima zendola zatu kazina ukaya wanroa ume wa une utungu hari mwandola ndo ashewa sufra karifanyondo goritsuziju emrume ye ujibalia jusoni mwa mrumshi emrumshe ye ukajusoni mwa mrumaha ndo kwa tuziju nongo anzo wazifanya abngabo mali inu neema nganzo zirumilwe hali Mungu ya hamba mali inu haramu masuala menji ya nyunyi ya ukompliko wanadamu anzo uzise suala lijuto wa faida shati pasando izita bata Mwenyezi Mungu amba la tasalu an ashiyaa msiluja mwuzisa nrongoyo intubda lakum ikawe kama mbilwe jawabu tasuukum gazijorudizi msikitishe na mtoshihenizo Mungu ya mwambiani nizo mtume ya mwambiani bizo Mungu ya mwambiani gazijohu mfaini izo mtume ya mwambiani gazijohu mfaini kamzirende izo wa muharazani ndo hayati waani izo kazinahu mfaini izo Mungu ya harazani ina mtume
yabonga monzono gwendo we ujuo ya mwamba nukezo kazerenda enda fanyo jone ze consequence ana mgu ya haramisha ndongoyo abukazi na hufai bahofa nyoka yidukana ngwedo azifanye ndafanye ejo ka hundo wanele bando tsindawe chokare ulima nele banda chatide yazi haras ukaba nambando ngo ya mvuru ya riumba ogera ratso kaidi range shariane ya riumba ridishilie ya riumba ni mtume ya mwe ya janae kangarazo salama na amani sharti dudunga ze hawana samo za hatu zahara zo handani lize ari mpotezo mali hanze tsoza haki nandwa potezo mali hanze tsoza haki doandwa heada na milana sina ugangi na masahi mali za ukumbi ni haramu mali za majosa mindu haramu mali za uvehane haramu mali za mbeza haramu zila pia ngazendo ki haramu ula mgaspiyo mahali dema haribas niyo tishuti yidoro wa salamu kamdo isambizo ani mdo mshaha hina vapwa walima mdo mabali uwanzani wahe mdo mshewa wala liwanzani wa waje wale walima wala liwe mwanzani wa mdo nema maskini shaka majaha walima wa mji na walima wahe ngazija na zinga tibore buzendo la utojwa pare madui waho ejo husudi abantu walingo patwa husuda aukaze malizitilo umunyi kumbini zila owenye shughuli ngo apatiwa unongo atingo patwa husuda tibore buzendo la zitona baraka amgabo mpotezo mali hanzi etoza haki haramu yemba biyo wakomori wambano sido ritunda jofanyeze mali zake hizo ranzao abo aizo zaha waanza hangu wala warjuona isifayane kawo yo ya pewuyo yo parwa manna wahat dimrulo namba hindu ya jokange namba inroda honi kaja kosa mba hindu hadzihi mbindwa loniyo yalete matso yangale jirani yawene jirani ngene mbindwila akunika mbabi amine tsokasu nabalangizo dahoni mana haziye shahahe wahat hone shahe mwana unike nike mnanaziwu bakalitse na mnanazi nabalange na munzo anida wawahe matsomale mndu wa matsomale kanza yone mwananya namba hinuninke hatini nawe shahingu jozi ngara yedakili kange na ye katola yonkole nkuhuru kamuzamba hinunetso kasumu ikaw Mwenyezi Mungu akawasifu harma sura wa Qur'an namba ukaya fawailul lilmusallina siwanda la bakali wanrwa kuswalinayi wakoswalinayi wemenya ziswala zao ziswala zao wanazinafiki no wanazinafika fawailun japara shamru swali yandalwa baya bado wanafiki kao kwa swalindo alladhina hum an salatihim sahun watodopuzi swala zao watesa wanzao duto shughuli hanema pfita hata sajo kanza swali yarude kahendo swali yerubwe bahi wandalwa bakali wandwa solonai kao mba swala ya hahe alladhina hum yurauna ikaho numna fikanjahum sirini balangwanzo ajajo nisukaya yekala wa humsiri wanshindo andwa hizi 5 salawati ayo shulatu gojum sirini mngwao neshatido wanadamu ani yeujasha wakatando jodo jusa jawandu mwone aitola alhamdulillah haja shaswala mbili zonziro harmu wanafiki kuna huona mnafiki humsirini wa asubuhi na walaesh shango jona maharibi ya jadolet
doju saja uyone hajajonese abansija abangamiranu na makengezi kawe hazao yurauna wakawjawone so wanadamu kao kwa la umsiri miongoni mwezi hatorizaha wayamnauna almaun zilambaiza mwawa na zamalahoni wando akao saidila na kijirani yekakiri nazime mnashano hiyo zipaso hapi nazime mnasoha nsina soha ekutina mnenchela naziho netsokasumu nazime mna nyungu ze nyungu akaunka uti nyungu wayamnauna almaun nazime mnando yo kabati ndole ya hapo nga wandu wao we Mwenyezi Mungu awandala baya zisifa hizo pia zinji si wakomorira anizo sina machomale madi watu wona unique volona aifani mtineza heshonga balango nate mashughuli wala kwatuja uzadeni wala kwatuja uzadeni tukabalango ajwa mozade balango ajwa tene shughuli shonga haukapare maadui pia wajoja wale wahibe wasabote wamenyeze ndogozo nsipi wote ni shughuli shonga angwe mdukadola le hando inza shonga hao hamba netsokasu yosu ngabo ndumzazi ya parokanisi mashamaji shayena nkode nkuhuru na balabari menyora yeye shesi mashahe shijaya wandoe jawa mamba majibala hata mnado zawe yikati netsokasu shesi mashito hanga ngwaje iliya umru ya kaharumadaho la kakaribu no pareni baja bakausambe usiku huo ngabo mbe yatawaho pasheni wandu kwatujwa ihe ya wisi Mwenyezi Mungu atenda hesisi hwesimani hula inwe majiyale kuraifu bahi eni endo ramba majibala ngutishale vushi dala majimzaze yamba netsokasu keba lomnado zawa maje kutona kemva ketso dohunya imbele kafa hwesimani hula imajiyala ya rende hovundo kajayano kajano lwani mundu hamba kenetso kasumu Mwenyezi Mungu yatasu yatsofia mbe bon Mwenyezi Mungu kaliba dunia maji mvua ya Mungu ngotsojozi mwana nyuho maji yulono kaze comportement mizo uwenju wakomori wahanizo katsenda atahashahahe bahiwa yamnauna almaun uhanzozi ya zema kahono mrendo renda mruzema ingo mrendo zema zabaride ebocho umrenda katsurenda mruzema yarudi nguzi yo mratsirende mruzema wape na mabekaze sifaizo wakomori karutinizo sina matsomale maana ya matsomale we kwanza uone mwana nyuhona mbahi unike abalangena izo pia daborilo wajinga izo pia daboratsu somaritso na imani izo pia dabotawauze darsi ondugo atawauze darsi cha kamngangi wohenda wagangi wajahunu ukana publiki hata mono ye ikorteji yakana madishayo mono ikorteji ya msaada mbainge hungu tonjila mapesa no zazikao no fanya muhadharati shabu ngwa johenda mada mawondo hinza shongama ndao shasi siranza riwongowe bansina rohombi
zilitohuze zikaurito mabwizi bahina na mkazane bakti na paroka mwizi ni tidungu adrati tinauka agosh chati jati mtazane mabwizi mharautawa wamlinize mali wampani mwende zao tibete karata warmaze rezo zimina o hata tiwalazana nzao wanazida jajila wala irdarasa ya wizi wala uzuri wa wizi wala nguzo madzaba na mapachori japaresha mapachori na zikao zatoa kanseri no wagangi ngwajida hiyo nizo shamada maekomena tashkomori siti hindu si hindu harumo watu wa hindu si hanza gangi si hanza mungangi kujajwa mungangi hiyo si hanza opula masahiri ekam komorende la pitalika jaremo mna sindanu bayetu ambe doktor loka yeti hindu ego twanza ureme sindanu no kuti ureme sindanu hata mna sindanu ikajatsonre mali ani si henda hele dingo no keri mrendo hele dingo ritambe si henda le dingo si henda he shehitwa mansi wa komori shetwa nde shenda we mindungi ohulaju risisi le dingo le bonsire eza sheban lesen mangaso shenda herendo he shehitwa na hitwa kashen mulka inde shehitwa shamrenda he maharo bahinga rendo he shehitwa Aweze sifambizo zonse pia mgwazi haraza no mkomoramba yunde mbabe yangu mkomorazi renge hanza ari yugaspie mali gujotsa wana watsile yatilive nyumba yake harma malene no yende ukumbini kabale 1000 euro 500 euro yende ukumbini no wanatsile mbahindu wanawati wambekabwa mwana ngukona nkabwa za tsotsi ha mwana na mbabuli jini ya mwana no yenza zendo kumbini ende yao ndo makuvetini no zisufuria ende adunge mirondo ya mroni anso kanga mjozi shia kamna uziransi shanga mtojodoza kanga ni haruma botsi zirugo mzifanya umgo katiravi abwe yabo kabati dini njema ama dini ya Kiislamu dini kaoye hatseni haki ho plasini haki riharamisha udhalimu no wondu wokomri wako hanzo udhalimu limana le urata wala ni mfaume dhalimu wariloma dhalimu kena utoshambe Mungu na risamihi izo pia nganzo ina komportoma miritawe jerudungeze akhlaqo za Kiislamu jerudungeze tabia za Kiislamu renti ze tabiandi rentso chanfu rentso dhalimu rentso wizi baila mtawalani faume mwizi mdamba ngumtabishoni ebo mlo wezi mtawalani mwizi ebo mlo riloma dhalimu mtawalani dhalimu vanu warabu amba ukaya aljazau min jinsi al-amal mruto liwahe hali ya fanyahazi karnauka wanruwayi lirilibwanro shanruwayi oto libwanayi wanruwandrabo walibwandrabo wanruwa kweli walibwa kweli buka karna parolibwanro kasiti wanru wema si tojodo libwanayi mwezi mtojodo rera wafaume waiwe jaweri wane sotungo gazeti nyango mtukufu dasiko si karanzana mrukanza une mwananya parozi some sabano nomzi ono kayonde verite ekangwa nzo wone mwana nyuho mkomori tsokana mashuhuli au ufiwa
haukakangwa nzo mkomoria kwanze cho hufa ufiwa ujo kwanza hata nizamwiso kaucho ufa ufiwa na abo kanga we mwade kana paro atahajwe kai mwananya singe heje kana jola pitali kana ujoda honi kana uhuzisa shawe hifa kwalu inna lillah isayo yetoju hata yorudi hazini no ya jo harmwe kwalu mkomoranza wafati kangwa nzo mkomora kwanze chohufa ujo kwanze zamwiso ele josonda hu bade hanzo hosa wandu kwa simbonda hu balatsu kangwa nzo mruola na ramrware kafubiti yonde verite kanga wana mashuhuli ya jaya teshonga yale ya hibe ya sabote ya hwani diyo husu abaze shuhuli zilo paringo adingo wana books wadingo tsuwaze juba we tihana mihodi wala na envelope wa 10 na 20 wa umma uriki wa umma wangamia sikanza mrombaba wada na milanje mnike akilitiyo ikawe rumia kwa nado ka harumanyimani tuka kwa namana chikawa rumia kilina joani kashanzo mrombaba wada njeni mnike akabala wo kwa namba fikira otojo jimana wala taodora na masahiri wala waheza salamu odo rumila na midrede yesimna jelimna haramo la fina adora ze salamu utsimbia nangama uhumia na dumu kabana mndo anza une mwananya fanonle fanon dora ze salamu fanon keshe famunji sikaranziza na khairi kwamba umma hamba ghumma shati umma tanduwa lazimu wake duniani umma wunu umma muihaku kwa tujua ukwaekeziha kwa chanza mrawekezi bata buri mwamba wenizo Mungu ya hamba na mtume aroha wenza wanakana unu umma ko Mwenyezi Mungu utojori sitiri umma rito hanziza na khiri shasi hanziza na shari ritsimbia na ngama haina mwana wajo humparisa watoja wa mzihe waleze malizahe wa mpoyenza yada ila riba ulamloze mali hanzi yetsoza haki abange yabo tukufu bosilamu watu unu urirolaina kheri yonsi ini hanzo kheri yimshimie dunia na akhira na jasilimu za kweli yaja kubali Mwenyezi Mungu ado mwamrisha yefanya yemharaza yeranti haudunge mtume wahi sallallahu alayhi wasallam mtume katina ndogo za khiriyatu rifundisi katina za shariyatu riharaza alayhi salatu wassalam sha sinde richo hishi yasindo wakaidi inna wajadna abaana ndizo razunda nuwari tindava zeruun zoze shelezi zaba ndo wananyasika hao ngwada hiyo ze haki za ho wadhulumiwa ndo wananyasi mgwajo wabariki mashujaa wahima wada hiyo ze haki za ho wazazi wadhulumiwao ne manesesite wadhulumiwao ne mabwizi wanduwenze rumbi wajipanga wakansi walona biswara na mvu wawano jihadi ya udailia wadhulumiwao ze haki za hao
hazinje mahalisi de shabe mitu wanazijana wajitolea haina mru ya dhulumu nsaba mwili ya hoa komori hasando wazaze wadhulumano wagangi wadhulumione wana abdu mnanyunyi wahiningo wawoshele yao iyo hazipanda mwana humru woshela ye dhulumiwa humru woshelea ye dhulumiwa. Tume sallallahu alayhi wasallam ambaukaya alayhi salatu wassalam unsur akhaka nusuru himo nusuru mwananyuho dhaliman unusure mwananyuho dhulumu au madhuluman au mru dhulumi wawaili himo nusuru ye dhulumu unusuru ye dhulumiwa. Nende hali mtume ahamba masahaba amba ukaya zohambishi haye dhulumiwa cha dhulumu ngarijoka kumnusuruje. Tume sallallahu alayhi wasallam amba uka na mumziye wo dhalimu ye dhulumu na mumziye wo dhalimu babo mumnusuru. Habana bana jabanu niziyo ya sumana azaliyere nso dhalimu banwani mnusuru banwani nusuru le janvi ukana mndensu dhalimu nusuruye mwananyuho dhulumu umziye wo dhalimu kanga wena mzinga mziye umziye zamvuyu kakuna ushinda umziye zamvuyu do mwambiye ukaya udhalimu kona mwiso mwema. Izo ndezare hansibana shatkanza nrozi ngoze wanaama kanza nrozo wanaama mashujaa wahima inuma haya uwaza waloju moda iliyo wadhulumi wao ima necessite wadhulumi wao ze heji wadhulumi wao ze umra wadhulumi wao haina namna ya udhulumiwa simwamba nukayo hazipanda mwana haukara mbari vosheleye wadhulumi wao shariziye no wadhulumu awatkanza nasuli daraja ya ukaya wananyasi wanu wazingaraha zinkuu shawa nyamili ya upande dhulma kena nrensi kena mru mtukufu na mruti mtukufu. Abondo bana kanza ntanabahishi mruka doambanga nga nusuru oyi nsu nusuru oyi ngani boshelo oyi nsu boshela oyi haini banu balo dhulma re udhulumu re dhulumiwa nganzo watakewa. Abo tika kusudi ya hindi tika kusudi yo wananyasi wafanyoi hazipanda ya mwana wadajili yao wazaze wa dhulumi wao no watoto walo mwanziani wa dhulumi wao wawadaili yao wawasheleze haki zao shawa nyamili ya upande karijaparo weshi ya wavumba wodho alimu wa serikali ni serikali de mzaze wa hodho alimu mana matu parwata ke serikalini ima na matu parwata ke madhalimu hinri ima huu hakima nabalo wana madhalimu watiti dabo balo dhalimu ku mimi to watake wonsipia miuzi ya suma na zalie dhulma ya fanyao de inile javila hao wizi wa fanyao ramwe jaja mwatako wagangi nga mimi na obanu mahasi tamahamfu kare nyinu mahamili nga mtsaho wararu kamna uzidi waza
minde na njaba natake mabwizi ya nuhandani mitsidwa nyamila hunu no nyamila hunu dhulma bwana nyasi nsuvumba mru deni mru hambo nguda iliwa ndo watabi hao ebe tikerengeri zingara le dhalimu le ku rili sisibo onsi babo wana madhalimu watiti wajozi kairira takele dhalimu le ku yeba yensi yarengensi mateka yeba zevoti yalwe riba na ine serikali hae rahana wanru particularly yosu ala nyuzi sao emma na mwanyamila upanda mono mme mtsunyamila upanda mono mshendi emma na mlo upanda mono mshemto hendo upanda mono mmehindi suala ya ujuzisa mimi te paroka fanya darsi bansaba ukaya rare jasisa le bwizile kubo ti no yasuma nazali ramjuje abo wana mabwizi watiti kwa na ujo utushewa abda emabana abda mnanyunyi kwa na ujo jujewa emma na mwatsu paro atake ye mabwizi ye mahuyu mabana suma nazali ni serikali yahe ye pourquoi yosu alani wozisa wanaama imma na mwanyamilia upande wa saya mso ujije banyi doamba sikartunja harma politiki no yondi halazimu injilwa ya politiki au kawari dhulumu de mapolitise yosu alani yuzisawo tume sallallahu alayhi wasallama vaparo kama namshe sharifu ya hiba ani mwanamshe alada hukumaka hajahidi na bale hukuma ya hungua ye mihono esi kabwizi na lungulwe nkundwe halafu wakaujaba fanywa intervention hose ni mtume ukaya mwanamshe sharifu la tsungulwe nkundwe bange jo hone swahaya gejo kale da holi kulila wanrata hemrujo rongoza mtume hata wanrwa kabati mrujo subuti watwesheleya shehu basharu ho shamtume upara Usama ibn Zaid bin Haritha Usama nde yakaparo nde yafanye intervention yafanye intervention baiwa zaidi ya haja mtuma kauha surwawa azaidi wende wakasubutu jodai ufanye intervention hukuma ya Mungu itirumilo bahi zaidi hamba maski Usama mbe maskini nginja zalwa sido tamane nginja zalwa atashfa au kaujua fanya shafa intervention harma hadi zihadi za Mwenyezi Mungu huanza hokami huanza iyo mbali ya hukuma ya Mungu mbali hukuma ya Mungu mbali bai mtu mare memfano ikao kabati mrajo subuti yoreme haukawa tsujwa hatole nyongo hamba na mwarenge libwizilije nake sharifu hata nake halada huku hata na mwarenge libwizilije bishwende shanga mizema hudino anasara kamba mbonya ya mruhedi ohu mrumilei hadi shika mru mtukufu tola hahibi ohu mbwandaza yato wakumuri wahana sharifu ani wahana bwizi jitukufu na bwizi ditso jitukufu dimana na mwe kiswa hiyo bai mtu mawamba uka wallahi na mwamdange mwiziaji hendi lau sarakat
Fatima bintu Muhammadin, enge Fatima wa Muhammad hebi, sio mfano huo. Lau sarakat Fatima bintu Muhammadin, enge Fatima wa Muhammad hebi, laqata'a Muhammadun yadaha. Minde najua Mungu au mhono mi Muhammad. Allahu akbar. Sharia shitona mbairumbi. Wallahi nge Fatima hebi tijo Mungu nkondo. Na marengele bwizilije. Bandu wajua mboka ya serikali kena ujua hata ke. Mdukano ujua hata ke serikali. Ngojo jua. Na mtodo zamba na mtodo hamba. Kari dhulumi wao. Ruli lwa wananga. Yeri fungi wa wandunga bibure. Bato jijma. Kansi. Kwa donya milahula noransi hunu. Udhalimu udhalimu. Uadilifu adilifu. Kweli kweli ndrabo ndrabo. Ange mratsi nyamilehu upande haratsu upande. Rambo harinusuru yedhulumu rimziye. Yedhulumiwa rimbosheleye. Yomtumaza mba zombi lizi rumishie. Wasuma la zalari dhulumu. Ritsi mbikati ridhulumu. Daine familia hai. Aunga wandu harawati zambe bari kwa nasubuti wa sekomori. Haya abo dhalimu uo. Reka usikomori, reka kujasa komori. Yungiyo nandogendi. Kuli la haku wala ukana murran. Ambe kweli besha yona nyungu. Ambe kweli besha ngojo pula shehito. Acha ambe kweli. Nti dini ya uregole. Ongeye, ini vanu valo dhulma na yatakewa. Radhulma ya serikali, radhulma ya mraya, radhulma ya mji, radhulma ya mru na mru. Izo pia Mwenyezi Mkatsuji wana dhulma. Kabajaha dhulma ya urabadi. Ensi tori kingari dhulumi wao, ngaruli wao wanabure, ngarifungo bure, mrasi rongowe, ngasine diktatiri, kamtu subutu zaba. Ralejezi zo ayensi. Karna subutiriza mbelu jojo henda komori na mwende yoreka huzamba ngojo henda reka kujaza uko na henda mruna keda kora tikeda kora shaka bajaha udhalimu walazimu zingara na udhalimu watu lazimu zingara mimi hatakeze kote pia mi hatakuwa ndo aheda na mila wadhulumu wana waziho wana na mo mi hatake lejeishi bila komori le mila Yesu manazali wadhulumu wana wa komori mi hatake le jamvi kanga mrendendo na hii Mwenyezi Mungu jo mrenda ni nayi bae komori yo ya hatu she yotia wandu maksusu yoti mawaratha ya hapo kujuri menye sharia ngo wangamiza yensi husabote yensi wangamizo wana wa komori huwarende dakka au mrakeka kamba nguda ilo wandu shikango joda ilawanu kekuda ilawanu ngojo nusuroi kuna nusuroi roha wenzapo basi siri twata kwa nrupia imafundi mabwizi riwatake wanrahe hada riwatake ukangwa dhulumu wana isirikali si watake gojo ripezi twa shangari juu watake ndi ensi ya tu sontipi garanzori ya shi sontipi ya sumani kutojo kaba doruli la uwano wa hatu ye hifadho wa hae transi bakaba na dhulma hata mbaba hapo kaye dhalimu mrumo mbo karatso dhalimu wa mbaba iye kena mbaba kena mwana kena mrumshe no dhulma na mke konta msike konta nga mzambo haina mndu ya jabalari dhulumu karina umbana fasenso akiyama bakari jomba tijerdo dhulumiwa shari umba jirini kwa ze haki za hatu abagatika hanze nibehe alerte yokaya eni bandu balo dhulma na riyatake reka dhulma ya serikali reka dhulma ya mji reka dhulma ya bavu reka dhulma ya mndu partikulier chariti nyamile hunu rika karinyamila hunu bawo ekomori manartojwa hiyeshi udhalimu
manarata la Faransa swansi pia uadilifu ndaba holo uadilifu mratsingo weshi beshari jeri watine zosho ngaba kwatsanzari wone sinde raji menye haki zatu hun sha kabatandu matoa haki hamando wazungu wana besha warirenge watwana wajoka kwari seda edira doli baze nyumba za hao boritojo shinda emana tsoheshe hatwindi udhalimu mana tsojoheshi komori udhalimu na mwambe asuma nazalere tso udhalimu baharangamiza yensi rango nsu yede nsila tso pashia zemalizile zo kazundo komori roha hundisi zatu chado dhirambo kabana 2030 mjodwe uharendonda wanada mkadwe uharantiza ndabuba asumani na wine famia ya malfetoria hao niza mwazi jorende ya shara takeo pia wanru wa siasa wala pia waridhulumwensi ya hatu amdo aparomba kawina mano yengu asumani dabo ani alimi hanza mamadu haini mru ya dhulumwensi ila miti mwanza mamadu mintsumjua kahebi nsumjua kakajeba nsumjua kweli takiha tawala shamimi minja kandaye ngono nja kandaye nja paro kandaye bisha ye mumbeni mimi ngamtsaho mrujo jaune komori kamili shati mru adavu tsipara shada bala mbukaya nibanu manana nembila takioi desheleka zemoto vovovovo ile ngujojumani yojumani ngoja tsende mda usoswalishi rengwawo ngaranzo mrujo lekeze komori kamili hei ni mwana mkomori yonde haki ya hai yende ombo wadilifu no karja parono wadilifu komori udhalimu abgenga musyo wanama ukamsinya milehu la mrasi hunu kamja parore male janvi na mrambie shatsonga nga mron ngabantu adi wambo kaya karfanyo mna amanda mautilo filme baranze jende komori esi chikardo filme wandu itideshi jozie ketsambe kweli ono ngamrambo kema no tuhenda komori ya mwendoje ne nivu ya hesante yangu ketsinje wallahi nge komori nivu ya hesante ngiyoshe na tujohenda amtumanza nrohe vanunrumba dalotsili nende na shibemba no alui hongo rohao aizo mrumunza kilika fani ya mtojo kamba abanu na sirewa lona mba assurance ekamba kina nsumbilini kwa mbada lotsili nende nijive horaleni shaizo mru abo wena rohombi shati joenda kwe wandu asumani weni paresa wanewa kwa naka nuo kami ibwizi kwa naka nuo kami idhalimu shatamba na mdesu udhalimu kujwe hawahenda asha soju wende wewe ani mkomori yekanza iliwe kweli yekanza yasikini wa harumwe kweli chetwanza nrotso kana shonga wonsi pia kala otsinda hunu hangu abgege lazimu eni hakijo kadailo ridaize hakiza huo wakomori pia wadhulumiwa wende nge lebwizi lebaze ensi yarenga mateka lisiswa bonsi haku ajujewa abo na mabwizi watiti wa jojujewa shae ensi kana kawa dole nzankundwe na ufungo wana na urahita ari mrado ambanguda ilo wana mabwizi watiti mana balo wana mabwizi watiti jabatela balo bwizi ko komori ngaba joji ngaba jo justice je no procureur mwizi yamwe hansabo mwizi wahibize voti mtansi bakweli nrabo ndukwadonya mila uzima ikanga mtsaho uadilifu kakweli nyima shujaa wa uadilifu na mremeze kote pia bakabati bantu balo amani bade serikali ya wizi bade serikali ya uruahitwa ibade serikali ya ujabari manade mwatwanza rata nade mwatirongowe wende warika zahanya mjo mfungani mjo mrani hitwa wendo
Mndu kowe utsojojo ulaleke kujuha. Mndu awasile daraja ya uvazo akushu. Mndu katubudi ngwai. Wageti kahanza nifanye mna message wokaya. Haina mndu ujo kaudailio wandu na dailio wandu pia. Si wakomri pia ngari dhulumi wao. Neze serikali za kidhulma zilovala. Karjaparo mra haki Komori. Demana wana wenji wafa barini. Demana wenji ratrene bonze. Rendu makiesi nuende mabwana harusi. Okay, ma diaspora. Inatijahe diaspora haruma mahame ngomitanu. Suwango endo bwana harusi. Wende waangamiziwa. Suwango endo kiesi. Abnge abo mtumede yambe kweli. Nusuru mru dhulumiwa. Unusuru idhulumu. Ngarizia we madhalimu riboshelewu wa dhulumi wao. Ngarizia we madhalimu riboshelewu wa dhulumi wao. He totalitea he kominote bari dhulumi wao sonsi pi. Ngarizulumi wao habie zaali. Ngarizulumi wao hemna ala diwani. Nukatsushilato wambaindu hiyo. Ngarizulumi wao heze bie zaali si lobo nze. Walo Komori wadhulumi wao wana wenji wolowa wenji wafungwa he diktature. Abangenga mwanzo zendugozi shimio mahala pia. No wadailo wanu kwa japaro ambe sirkalu kabangaru ngonga mridhulumu. Njamba kwa unamkataba wana ho sha ngilazimo wabe kabo sirka bomze sirka bangori dhulumu bomze sirkali. Nsile hali nsinu ya lazimu ikaye. Hujori sasa nye maishe ya honga za wazenda weza tuzi trene. Wekuti na zo shinda umsisebonsi shato mwambia. Wasingari jumu mwambia watojo shinda msisebonsi. Zahenge runzieza msisebonsi ritojo msisa. Kwa ilata hae. Ilati ya mbaba hene mzada hae. Shahangwa mbarishindi. Kono baringe na mvuu. Izozi kana mwenji mvuu. Chana rikwaza ya kizatu. Yonde mna message na kahanza ni mpartajele wokaya. Ondo kwa donya mila hunu weransi hunu. Haki. Nengeru ndo serikali ya kiadilifu. Yirifikiro wana wakomori. Bwese mabwizi wanuwa jona la shetani waronso wizi. Hauka zinu taabu. Zinu heni rati loazo. Demra janza jake mangata fe manga. Demra janzende ya febarini. Hautsota hende zensi za ulaya. Na wahuzu mali hato wa mali hata ilarende ha. Ekaburi ya hengi umbani mwamfi. Zo kareja ziumbadua. Amugetika hanza nitimize mna message uokaya. Inujoka uhatake udhalimu na atakeze kotezo ntipi. Atinya mile mahala haranti mahala. Iyo kejakiri. Narandi sebo juu siha. Bimane Komori yariki wafaume madhalimu. Natsomba ukana mreto dhalimu setu. Kana shilari wazii. Shana natsomba kanga mridhulumu. Basi. Sefini. Shaku karinya mile hunu. Rirensi hunu. Nui asili manabalo dhalimu. De sirkali ya magui. Sirkali ya udhalimu. Warirwao hitwa bure warifunga wo bure heze haki za hatu arata ritirongowe yukenda ukiri awange mndu kadonya mila upande ranso upande ngarjo henda na ukaza ye message ya leo yo yabo hata wakati wasa inshallah taala Mwenyezi Mungu ajarifungulie zilona kheri rike wanruwa himarida ye haki heze kotezo nsipia kakabajaha bwizi chitukufu na bwizi jibungufu shawa na adamu pena mwizi nge lazimo ya zilo wizi ina dhalimu nge lazimo li zilo dhalimu ina mrenda na inganzo ya zilo mrendo nai bari umbajiri jula na risaidi lana heze njema shakare jaumbwa jijedo saidi lana heze mbi iyo de mission akahibe haleo na muipartage bwana nyasimlo yabo nyotsi pi mrati nyamile hunu haransi hunu udhalimu
timnikanu mfano mtume ya urenda wallahi nge Fatima wahangu hebi ntojo Mungu nkundre haukayo luwa ya Mungu jojo nufanyila Fatima rubi abugena mwarenge mwana mshebwizi uyaje mana mndro yasuma nazaliza barindi no yemwizi yende yebayensi arenge mateka na rimte paniki hata rimsise bonsi ngamumndro atijo mndandana ugendi engutojo ribiye ke karizanda nafunge atifunge na rohitwa unsomfu sinhajana ndo abunge msinyamile pande mnatsupane bwana nyasi beyule shakanga ngamize mahudino anaswara kamndu mtukufu hebi wo humziha wo humsitiri ekamba mbranrensi aya wa mzimbu mido na ruweba mbuzi weba mbeiza zindu ngwava ho misizi wadozunguswa no mji enga mtsingojo honembe izendrensi hizo kamtsujo salibwizile kuyu mwalitazi nkabaya mwaliba hamisizi mwalilenzane nenenenga zija emwizie mhu mana wevalo wawedziwa tititse balo bwiziku onwambila emtsojo ebiwa yensi kamtsujo rezenfia mmone mruyeba mnambuzi kalijambe bembuzi ya wandu shewe ya tweba yensi kamtina haja naye ngurangamizo ngamtsigojo dana mruyeba mbuzi eba dundi kweli siti hindu lebwidziku na lizingarwa liva kwanza haya lizunguswa nomji lijijewa emizinga ila hatu lejeshi lila hatu chahali hulu hawamanipile onole jeshi la bushini juzi lingara wanansi jeshi la kibinadamu lo hingara wanansi wa dhulumi wao washase raisi utsihinu shasi hisi alijamba lezibirensi lezi amgaba sikawjanibe he message yokaya ejoka watake udhalimu na atakeze kote pia bali nandise shehitwa bawinde uritabisho de yaridi ya yensi urulilo wanaburo urifungo wanabure urimenye maesh wende alazimu liwanena irangu kamno jofashi ya jujima yana mabwizi watiti nole bwizile le kungilo yabo aunga mumrao. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور برحمتك يا أرحم الراحمين. Mwenyezi Mungu mtukufu ngaribu mbao he madzina matukufu ya hao he ufaume mtukufu hao wauni wa umma wa Kiislamu bangu taabani usise amani harmulle mengunu kamili ba ngabo nkodo zinji na ufisidifu mwinji wauni emasiwa ya hatu yokomori uyatowe harumatabu uripenesha rishahema bwizi warengensi yatu mateka. Mwenyezi Mungu ulinikezulona kheri haukaza emisiyo banu nyi wa Komorinyo nsipi ya hezentananta mliyo ngari mlali hao ni dimanche joka 16 Novembre hoi unu Marseille ngari jao ridailie wana waralwa hitwani yasuma ni menwa damu rijerda ile wana wawri watashijijma ya hao insha Allahu taala le 16 Nimlo Marseille pienga mlali wao harmwese esal ilobo metro Capitaine Jez esalinku ya haya habo jejirida ile wana hatu waralwa hitwa nezi ya kiguguru ya sumanazali nano wafungwa watujujewa rijeri wadailie ronesemze ya sumanukaya banu karna uransi wadailia hata vaparihane jujma ujojujewa we warahitwa ujojujewa we ufungo wandubure
we wariba yensi abunge haina mkomori uono eze tabu zire mwe komori ngulindo uharimwe manifestasio yayo jiri warante homage riwaombee dua rijiombee dua watu abungenga mlindo uhawu injilo 16 Novembre harma esalilo banu metro Capitaine Jezi hun Marseille onde linyi de terminis esalingi yabo rendezvous de l16 insha Allah na nyina mje hawinji jerone mze rone semze asumanukaya mpaka jugement ya haki ya hoa na wara lo hitabure harma plus ya 40 personnes ya tokatola zero hobure bari mrungo hizo yezi jabbar abngabo ritekeleze mission hiyo insha Allah taala garjuhuna no harmu esali hiyo hawinji na nyimlo hule na munje bizo zihusu yensi kamide ni mkomori utabio bado walole janvi walobo njizi juu walo riba waondo ko nasina ukaramba karirende dasina mpakani hata Mwenyezi Mungu ni kinusura bismillahirrahmanirrahim al-asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr subhanakallahumma bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قرجونانا هرما ديركت زاسايا إن شاء الله تعالى نيزم قنا مباركيني وانرما كانسو هرما ديركت ينواتيهيسي مواجه الليكيزن رغوراكو زنبيابو مجريه مبادزيما ridaize haki za hatu rinusuru wadhulumuo rinusuru riboshelewa wadhulumi wao beyo nde ishatongeza rabe wa duniani jirse dila na heze njema rijeri partajize njema shari tidoja rirendo nai riwaneno warirendo nai bakeja lazimu warirende nai shanda watu wanadamu watu wazislamu wa sallallahu wasallam baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin nambite wakati mwema na masiku mema insha Allah taala.